So I welcome everyone. I'm Nazan Üstündağ and I have the honor of introducing Andrei خير هاتنا هر today. کسی دکم از نازن üstünde از Andrei بدم تقدیم بکم لبری هرچی از حقی گوتنه بدم سردار سعدی سروکی انستوتیا زانستین جواکین زانیگه روجاوا او جمره هنک آگاهین تکنیکی بده و پاشه دست پی بکن. فرما سردار. گلک سپاس. Thank you so much. گلک سپاس نازن. مرحبا هر کسی رو دم باش. جارکتن از پیکیف خوشم که بوارم پشتی سمینارا زانگه حکوبانی ایران بوارنه وکی نازن گوت از سروکی انستوتیا زانستین جواکین لجم زانگه روجاوامه. So on behalf of the institute and also the University of Rojava, لوما لسر ناوی انستوتیه و لسر ناوی زانگه ها روجاوا از بسر بلندی خیر هاتنا پروفسور آندری گروبا چیچ دکم. وکی که نازن گوت از تنه بیجم چند تشتن تکنیکی هست که دو بیجم او سمینار لسر قنالا یوتیوبی زانگه ها روجاوا تی وشاندن لمخابن او لینکا پیشی که مشانتم نخبته لما ما او گهرند من لینکانو جیل ویدر پار وکر website and on social media, and I'm also sharing it with our attendees if you can share. اگر هنجی بخوازن بیا بکن گلک اوی باش به پار و بکن. We hope to have some time for questions. دداویه ده هنک هن وقتا ما هبه جبو پرسو برسوان اگر هن ده اودیا وبینر دبن لخواره Q&A هیه لوی داره اون کارن پرسی خود بنویسن لسر یوتیوب جون کارن دستی راستی ده جهه شیروه یاده هر وها لسر وبیناره اپسیونه که جبو ورگرا هفدمی هیه دستی خواره دستی راستی interpretation هیه لوی داره اون کارن زمان کرمانجی هل بجیرن لی وکی مگو اف تنه جبو وبیناره دبه لسر یوتیوب تونهیم از تخوازم به یکی کردی جی بیجم لبني اودا ويبينار جي كي هي دبيجه انتربريتيشن لبي داري هم دكارن ترجمه كرديه راست راست يا وي گوتارا پروفسور گروباچي گفتاري بكن تاني دربازي باشا انتربريتيشن بن ولبي داري كرديش كرمانجي هم دكارن هل بجيرن. I think that's all for me, Nazan. Thank you very much. And از باور دکم افتنی آگاهی بوم که من خواهد از بیجم هیویدارم هن همو دمک خوش در باز بکن دوی سمینار ده گلک سپاس سردار استنه بینم بیراوه پرسین خوش کرم آخواد داویه آخفتنه ده بنویسنه جبر که جنها ده بنویسنه بلکه اموان نبینن بله اویا یک ریز سمینارین که هاتن آماده کرن بزانینگه ها سان فرانسیسکو که دوشا ژنولوژی یا زانینگه ها روجاوا به اوی که هفبش لدار دخن از جینها ایرو اخفتوانی آندری بدون ناس کرم آندری گروباچیچ لسان فرانسیسکو یه دزانینگه ها کالیفورنیا ده سروکی بشا انتروپولوژیه یه لجم لبرکلیه دزانینگه لبش انستویا برکلیه دجی دواره انتروپولوژیا طبی دجی هیه و بخواه کسی که انتی فاشیسته و سیزه سالیا خواه و آنارشیسته بخواهی یوگسلاویا بریته و پر پاشی چوی امریکایی او خوندکار والرستان بویه و پاشیجی دبشا سوسیولوژیا سان فرانسیسکو ده زنگه سان فرانسیسکو ده کار دکه
بالاوی لسر هم دیروکا جهانی هم جی دیروکا انارشیزمی دیه و بشاویه خبات دموکراسیا به دولتیه دوی وارد خبات وی هنه He studies world history as a struggle between institutions of possessive individualism and institutions of ده خبات وی و دیروکی ده لسر ناوی دستلاتداری و دزگهین وکی آمورین دستلاتداریه لکولینه دکه are produced and reproduced as liminal relations autonomous from capitalist valorization and state control. This research is included in his book, Living at the Edges of Capitalism, Adventures in Exile and Mutual Aid, co-authored with Dennis O'Hearn. This book is a winner of the 2017 American Sociological Association Prize for Distinguished Scholarship. هاتی وشاندن و سال 2017 ده هیجای خلاته که هات دیتن پرتوکه که ویدن هیه درباره زاپاتیستا دیه Essays after Yugoslavia, Globalization of Refusal, and the forthcoming book on anarchism with Noam Chomsky. The title of Andrei's talk داویه today کوهین هاتی چاپ کردن تاوی نوام چومسکی و درباره انارشیزم دیه اندری او ایرو بحثا پوزیتیزم ویده ترش به گلکس سپاس نازان از هیویدارم هون همو دنگیم تی و من بهیز کوشی جک دو پرزو خبرداری لما از حولی بدم که هیدی بپم از هر وها بقاسی کش دسته همات از بکرد بم ده خفتنا خوده که بکاربن ام ده داویه ده بلکه پرسو برسوه بکن بلکه درفت همه صحبت کرنی هبه و ام دو از خوازم هر وها درباره هم پیشنیار عاده که از بیجم بلکه بکاربن بپیون از ایرو بحث پوزیتیویزمی بکم بودمه که از دخوازم به سرپاهتیه که دست پی بکم به حوالتی خور از دپیویم فرانسیه وی دیگو د دماس سال 1968 ده شورش پاریس ده وی چاقی تنه احماق دخواست که ببسرو که فرانسایه دوی هفتنا خودجی آلمان جامن اول که از بحثا و گوهرینا زانستین جواکیین بو تفگرین جواکی و سایت کاز انگو روحی وی دمی بکم انگو هسته که هفپار دکم که وی چم بو دوی دمی دجی تنه احماقه که وکی من دخوازه ببس سروکه کامله آنتروپولوژی یا امریکی از باور نکم که آنتروپولوژی جبوه که انگو سوسیولوژی و زانستین سیاسی بتشتکی دنن از باوریان بوان تونایی از باور دکم که دوی ام زانستین جواکی جاره کدن داهین داره کدن کفش بکن و دورد سینورین کو هاتنه دانین جبو تیکلداریا انتلیکتوال الناس بکن کو د سال 1808 حتی 1945 هاتیه داین ام دبینن دورد گلک تشت هنه باوای که دن دمشن کو ام پی شاش دبن ماتمای دبن جبر که ام نهاد دمه که سیستم که کریزا سیستم که سیاسی دنم لگور اجلان حتی که ام گهشتن و مرحله او دمه که دریج و دمه که تبلهف بود ایمن کیفا من جیرته که از پرتکین اجلان دخینم جبر که دمه که از پرتکین وی دخینم او تشتین بانال این پیشدارس آنجی او زانستیا که هاتی خاپاندن به دسته کنسپتان و کنسپتن سیاسی لجم اجلان تونه انگو باوی که آزاد ده فکره دورد ام دبینن اوانا همو انجامین باندورا کاریگریا پوزیتیویزمیه وکی که اجلان دی بیجه
پۆزیتیڤیستên wekî Karl Popper wekî mînak dibêje zanistên civakî jî wekî zanistên xwezayî divê bi wekî wan be ango azîne û tiştên ku ji bo zanistên jîngehî zanistên xwezayî tên bikaranîn divê wekî ji bo zanistên civakî jî were bikaranîn lê evana dibin sedema hem pirsgirêkan ku em dibînin li vê derê azîn û metodên lêkolînê bawekî cihê dibin li vê derê em çi dikin di zanistên civakî de em çareseriyan pêşniyar dikin û em rexne dikin eger çareseriyeke ku hatî pêşniyar kirin neyê rexnekirin ve çaxê ew dibe wekî neq zanistî tê binavkirin lê Öcalan wekî ku Öcalan jî gelek caran dipirse em çawa dikarin fikra zanistî fikra rastiya zanistî jiya rastiya civakê cihê bikin zanisteke zanîneke agahiyeke diyalektik ku hewlê dide bibîne em dibînin li vê derê hûteke cinawireke nûjen wekî kapîtalîzm heye li pêşiya me û loma jî encamên ku jê derdikevin ne bi dilê wan in li nav pozitivîzmê de eger hûn meraq bikin meraqdarî tê cezakirin ütopya hatî dervehiştin û zanîn tenê wekî zanîn wekî tiştekî tê dîtin ku heger bikaribe xwe dubare bike bi vî awayî ev dibe feqîr dimîne û dixwazin ku di vir de pozitivîzmê de agahiyê wekî dîsîplîneke fabrîqeyan palûkeyan bibînin divê sendroma zanistiya fikrî de mebest ew e ku di vir de carna ew rê û rêbazên agahiyê bi agahî bixwe re tê tevlihevkirin wekî ku di wir de tê gotin di ev maqûlkirin ango mafdar derxistin di hin gotina de jî derdikevin pêşiya me wekî mînak li ser koleja di zanîngeha de dibêjin tu li vê dereyê da ku tu lêkolînê bikî ne ku tu bifikirî ji bo pozitivîstan sîstem tişteke pozîtîv e û ji bo kesên wekî Öcalan ku diyalektikî ne diyalektikê dixwazin dibêjin divê ew sîstema ku di merkezê de yê navendê divê ew sîstem were rexnekirin pozitivîzm û întelektualîzm ango rewşenbîrî jî wekî pozitivîzm wekî li dij rewşenbîrî tê dîtin cana em dibînin fikrên însanan wekî heta wekî kopyeyan tê dîtin azo pozitivîzm her wiha bi purîtena jî tê tevlihevkirin li purîtanîzm de ew tişt heye ku qadeke ehlaqî heye dibin pozitivîzmê de ew wekî normên zanînê tê dîtin rastî ew e ku em dibînin ji fikr û ji xeyala însan ditirsin û wê qedexe dikin ji bo kesekî pozitivîst huner mitolojî an jî xeyal evana hemû tiştên berredayîne û divê li derveyî tecrübeyên pozitivîst werin hiştin ku Haberman wisa dibêje pozitivîzm her wiha di siyasetê jî bawekî din derdikeve pêşiya me em dibînin ku zanistên civakî konseptên siyasî ne û ji bo dewletê û ji bo ku xizmeta dewletê û xizmeta sermiyanê bikin hatine avakirin loma jî yek ji fikarên mebestên civaknasên pozitivîst
وکی کو اوجلان دبیجه او کو او دخوازن جواکه که لسر اساس مدل کومارا فرانسای آوا بکن او آوا بونا زانسته کو جالی پوزیتیویزم هاتی تشداین کو ام ایرو جره دبیجن زانستین جواکی اف براستی تشتکه گلک نویه ji salên 1705 heta 1805 ji bo binavkirina zanistên civakî gelek navên din hatin bikaranîn. Ekonomîstê aborîzanê William Stanley Jevons 1879 de gilî gazin jê dikir ku ji bo aborî, ji bo ekonomiyê, lêkolînên ekonomiyê gelek navên cihê hene. Wekî ekonomiya polîtîk, ango siyasî, politolojik, krematistik, katalitistik. Loma alas dibêje ekonomîst dina wan de ê ku derdikevin pêşiye ew e. Lê mixabin îro em ew çeteyên ku di dibistanên aboriyê de û de derzê didin em ji wan re nikarin bêjin politolojîst yan jî politokrat. Ev kengî pêkat ev di 1805 heta 1945 pêkat ku piraniya nav û markeyên zanistên civakî daket heta navên şeş. Ango çi derket antropolojî, sosyolojî, lêkolînên oryantal, ekonomî, tarîx û zanistên siyasî. Ev şeş disiplîn hemû jî ji aliyê pisporên li 5 welatên Ewropayê hatin dahênan, dahatin çêkirin ku dewletên Yekîtiyên Amerîkayê jî tê de ye. Tiştekî girîng heye ku tiştekî got niha vê dawiyê derketiye ev di qurna sedsala 19 de ye. Liberalizm ideolojiya moderniteya kapitalist kabul kir. Liberalizm ideolojiyeke wisa li ser çar qadan ferz kir. Yek şwan ji bo yek şwan avakirina netewe dewletên nûjen bû. A diyem ew têgiha, ew konsepta hevwelatîbûn bû ku jin li derve hatibûn hiştin, Çînên karker li derve hatibûn hiştin, her wiha kesên ku ji nijat û etnîstiyên din bûn ew li derve hatibûn hiştin. Ew siyem jî rejîma mal û mülkiyet bû, xwedîbûn bû, mülkiyet bû. Ew çaram jî peydabûna zanistên civakî bû ku bawekî ji zanistên beşerî hat cihêkirin. Ango wekî zanistên beşerî tevliheviyek li wê derê çêbû, ji aliyê din de jî zanistên xwezayî hat damezrandin. Zanistên civakî di şevekê de derneket. Lê hemû tevî wan hemû paşxaneya wî jî sê heb konteksên çarçoveyên wên tevlihev hene. Ew yekem ew e ku piştî şoreşa Fransayê encama herî mezin a vê şoreşa mezin ew bû ku guhertina civakî tiştekî normal e, desthilatdarî, serwerî di destê gel de ye, di destê însana de ye û ew ê ku dixwaze ku siyasetê bike ango imtiyaza kirina siyasetê di destê netewe dewleta liberal de ye. Di çarçova di konteksa diyemîn de gelek guhertinên bi sedan salan hebû ku ew agahiya ku di encama veguherîna bi sedan salan hebû
هشت کو وکی کو سنود بیجه لکمبریج ده 1959 ده درزین خوین کمبریج ده گوته بو دو حب چاند هنه بریا 100 سالا 19 بتنه چاندا زانینی هبو اولوی داره لگرینا حقیقت باشیه قنجیه و خوشیه هبو ده اوروپا سردما ناوین ده در کنیسه otoriteya serdest a epistemolojik bu u de 100 sala 18 de filozof wan karibun ku van ew gotin û tiştên teolojik û ilahî bidin aliyeke lê karê wan wek gelek tiştekî wekî razber dihat dîtin û di encamên wan ên praktîkî yên Kurt de pir nedihatin dîtin. Dora 1705 de zanistên xwezayî ku wê çaxê hîna navê tune bû dest bi derketinê kir û bi wayekî qanekar karibû lêgerîna ji bo حقیقت ji bo derxistina heqîqetan wan gotibû dibe em çavdêriya empîrîk bikin wek ji bo ku cîhaneke ku heye cîhanê şêmber em nas bikin û fehm bikin ev pêvajo û çi bû wekî di encamê de bû cihêbûna du çandan zanîna ji bo bidestxistin ji bo xwegihandina rastiyê yan got felsefe wekî tiştekî wekî qanûneke ehlaqî hat dîtin û ev cihêkirina zanistê di navbera rastiya zanistî û rastiya civakê de ferqeke mezin danî çima ku zanistên beşerî zanistên civakî û zanistên xwezayî ji hev hatin veqetandin di konteksa di çarçoveya sêyem de derketina zêdebûna zanîngehên nûjen e divê em ji bîr nekin zanistên civakî di destpêkê de wekî tevgereke civakî ya li derveyî zanîngehan pêkat wekî ji bo reformên liberal lê mütefekkirên rewşenbîrên wekî Mirabeau û Condorcet cara pêşîn peyva zanistên em got têgeha zanistên civakî bikaranî û wan behsa hunera civakî wekî rêbereke maqûl ji bo siyaseta giştî û ji bo jinû ve avakirina civakê bikaranî ku wan ev fikir li cem komeleyên zanistên civakî de ava kir ev komele ya pêşî yek ji wan yek ji pêşîn komele komeleya amariya Manchester bû piştî wê jî komeleyên zanistên civakî derket li Amerîka Association of Social Science derket li Amerîka ku The other is proposal for sociology of freedom made by Abdullah Öcalan. Now, what is this enigmatic word that Öcalan used, interscience? He left us some important hints. The first is in the famous text on MDB'nin tevî ku van hemû there is a general crisis of the human sciences. Brodel ends this first paragraph
بله دورده او تشتیک و مگو بحثا یونیورسیته یانکر یونیورسیته جی زانست خستن بن دسته خواه لوی دره ری و ریبازین دن هاتن مشاندن و اف نتشتک تصادفه کو مزنبونا هنجو خورتبونا زانینگه و لیکولین زانینگه هن کود دما نتو دولت نوجنده درکت جبر کود دولتین لیبرال پیدوی اوان بناسنامه که نتوی هبو داکو بکاربن دما بهری و دما نها شخوره گارانتی بکن اف دیروقزانین کو وکی کاره کی پیشه کی نو در کتبو وان او شاندن دوران کو بکاربن هن آرشیوان پیدا بکن جبو خاطر نتو دولتا نوجن و امزانن پشتی کومونا پاریسی یا 1871 تاریخ وکی تشتکی سرکه بو ده آوابونا دولته ده اریک هوبسمان دبیجه تاریخزان دیروکزان باوی کی خیالی جخور سمبولیزم و هن کلپولین ترادیسیونین کومارن آوا کرن داکو بکاربن چینین کارکر بخن بن کنترولا خواه داکو بکاربن دما نها جخور گارانتی بکن دولتا جخور جواکناس سوسیولوگ اکونومیناس انگو آبوریناس و زانستین سیاسی جی چه کرن antropoloji و اورینتالیست پاشی هاتن دانین هاتن آفراندن داکو لسر کسی نه روژاوی نه جهانا روژاوانه لسر وان لیکولینه بکن و بحثا و گوهرینا اولوسیانا جبو مدرنیته بکن داویه ده زانستین جواکی لسر سه خطان هات آوا کرن یک جوان دما بهری بو تاریخ و لیکولینین اورینتال دما نها جبو سوسیولوژی، آنتروپولوژی، اکونومی و زانستین سیاسی و وکی روژاوا او جبو سوسیولوژی، اکونومی، زانستین سیاسی و تاریخ و جبو کسی که نج جهانا روژاوانه آنتروپولوژی و زانستین اورینتال و جبو تواهی ارگانیزاسیونا جواکه که لیبرال دناو دولت هاده زانستین سیاسی مارکت انگو بازار جبو اکونومی و جواکا سیویل انگو سوسیولوژی درکت آنتونی جیدنس دبیجه یک جواکناسین پیشین امیلی دارکهایم جبو ده حولداناوی ده او بکو لیبرالیزم سیاسی دو زحمتی دو پرسکرک در دکوون پیشی آوان و دما کم هاتن 100 سالا بیستمین دزانینگه هاده سه تشت هبون یک شوان دنابرا تشتین بشری زانستین جواکی و زانستین خوزایی تشتیگو هم دبینن ده زحمتیا پیشی که ایرو در دکوه پیشی همه درکتنا زانینه وکی انجامه که نه راست راست شر دیمینا جهانه یه که دبشاد درکتن ام بیجن ژئوپلیتیکین شر سار وان پیدوی وان به بشکه نویا زانسته هبو جبر کو زانستین وکی لیکولین اورینتال و آنتروپولوژی جبو روشنبیری و دوار انتلکتوال ده مشروبونا خو روابونا خو وندا کربون او تشتیکو درکتن و زحمتیه که دن زحمتیه که گرین کو دما آوابون مدرن درکت او جیل در وی یونیورسیته یان زانینگه هم پیکات شورش 1968 زور دا کو دیسیپلین
خو لخوا وگرن و باوی کی رخنه لخوا بگرن و وان خواست کو دیسیپلین زانستین جواکی باوی کی گشتی ورن دیتن لویدر از دخوازم دو پیشنیارا بکم یک شوان پیشنیارا نافبرا زانستانه کو جالی فرناند برودل و تی پیشنیار کرن اوی دنجی سوسیولوژی انگو جواکناسیا آزادیه کو جالی اجلان و تی پیشنیار کرن تشتی گل ویدر زحمت اکتیه پیوا کو بردل بکارانیه اینتر ساینس انگو نافبرا زانستاده اوی هن ری نشانی مدانه یک جوانجی اوه که ده نویساویا 1969 دهیم ده هواکاویا پیشین ده لوی داره بحثا قریزه که زانستین بشری دکه برودل ده پاراگرافا پیشین ده بوسا پیشنیار دکه که یک دکاره روژا ایرو ببینه او جی بریا تشتین پیویست آنگو لسر زانستین جواکیه و داویه دبیجه گوتنه که دکه دبی در آسته که پراتیک ده جبو خاطره و گوتاره از دخوازم بیجم دوی زانستین جواکی ایتر devjê berdin ka çi zanisteke civakiyê yan na û ka çi zanisteke xwedî avabûne yan na. Ji dişûna wî de ew elementên, ew pêkhakiyên ku hene divê em wana derxin pêşa xwe. Ême ez bawer dikim ev gelek paragrafek gelek hêz e. And the truth cannot be separated from fantasy, from art, from beauty, from justice, from all these metaphysical phantoms that positivists so erotically reject. In this way, دو سال پاش برودل ده کووارک ده دیسا گوتارک نویساند و دور ده بحثا یکبون و جهیبونا زانستین جواکی دکر کلوی داره دگوت داکو یکبونکه تی آوا کرن همو جورین لیکولینه دوی بالامه بکشینه دبی ام وی که نه بکن جبر کو هر زانسته که جواکی حیوان جبشیندن هبه کو ایرو بزانبن و لگور وی که زانسته خو بکن یا ناس به روز اوی پر درنگ بوه. د تاریخ و جغراف ده اتشتک هیا کن بیجن از بهتر بحثا زانسته که گشتی دکم و از نخوازم از پرودنتم انگو پر صافم از آنم دوی ام بکاربن او زانستین جهه وکی فیلوزوفی، فیلولوژی و اویندن که نها جره دبیجن زانستین مرینه دوی ام او کلپورا خانه جی بخن ناف زانستا خواه. سو لوی داره از دبیجم لویدره به دهان سال پاشه عبدالله اوجلان بحثا زانسته نو دکه گوتنه وی بحثا وی دبرو دل دبیجه دا که مره بسر وی سری به قیرانه درخب وی قیرانه صافی بکه دوی اولویت همه زانستین جواکی به اوجلان دبیجه دوی که ام خواه جه آستنگین پوزیتیویزم و اوروسنتریزم انگو مرکزی بون اروپایی ام خواه جوان خلاص بکن لسر ریا لیگرین حقیقت ده او به ریا راست و زانستین جواکی دبیجه ده عالی اوجلان هر وحد بحثا زانستین جواکی زانستین خوزایی دکه و دبیجه دو حب
پەیورên wê hene ji aliyekî divê zanistên civakî ji bo fîzik, kîmya, biyolojî û kozmolojî dibe rêyek bide be pêşiya wan, rêberiya wan bike û ev hemû jî bi rastî di esasê de bi civakê re girêdayî û aliyê din de jî divê orient di humanîtî beşerên zanistên beşerî ku filozofî, edebiyat û huner jî tê de bi wan re berê têkiliya wan deyne. Ji ber ku ev cudabûna heqîqet û azadiyê ku hatiye ji hev cihêkirin ew ê dawî li vê cihêbûnê were. Okay, Andrei, this was great, wonderful. Thank you so much. It was not only intellectually stimulating, but also you have very practical proposals. I think we should all discuss about Rojava University. These are great proposals, and I hope that the audience will contribute to this. I'm gonna send the question back to you in a second, but two things. I mean, one of the things is actually there has like Fanon and following Fanon, Sylvia Wynter, they have both proposed also bringing together social sciences and not only social sciences, but also natural sciences. Dixwazin nîqaş bikin ka em zanistên civakî û zanistên xwezayî em divê bigihînin hev. Ez bawer dikim tiştî ku Öcalan dibêje ev fikr e. Ji ber ku Öcalan jî gelek îlhamê ji fîzîka kuantum stendiye û dibêje zanistên civakî jî wekî tiştekê duyem dihat dîtin. Ji ber ku xwezaya însan, tabiata însan bi xwezayê re jî hatiye girêdan. Ka ew xwezaya ku mirov dikarin hilberînin, evana hemû bi civak bi zanista xwezayiya li derve girêdayî, evane jî hemû di fikrên Öcalan de hene. Ango ya tiştek Öcalan pêşniyar dike ji bo zanistên civakî divê zanistên xwezayî jî bikaribin têde beşdar bin. Ev tişt helbet tiştekî zehmet e. Min Öcalan xwend piştî ku min Öcalan xwend min çû biyolojî xwend, min hinek kuantum fîzîka kuantum min xwend. Bi rastî jî ew zanistên xwezayî bi rastî wan îlham da me. Ku em dibînin ew qanûn û qaydeyên civakî bi awayekî mere dikare di nav zanistên xwezayî de bibîne. Lê em her tim dibêjin em dibeşên di zanistên civakî de nê em têra xwe jî dixwînin lê dîsa jî ew tiştek em hîn dibin besî me nake lê em ê niha çawa herin zanistên xwezayî bixwînin û hîn bibin ew jî zehmetiyeke derdikeve pêşiya me. û em zanin mîtolojî heye û mîtolojî jî zanistê jalê zanist ve tê çûk dîtin. Lê Öcalan bawayekî din nêzî wê dibêje. Dibêje mîtolojî bi rastî dikare di derbarê civakê de agahiyan hilberîne. Mîtolojî ne tiştekî ku mirîye yan jî bi dawî bûye. Mîtolojî berdewam dike. Em bi xwe niha mîtolojiyekê dijîn. Di wekî têkoşîna xwe em niha wek têkoşer di mîtolojiya me de niha dibin xwedawend. Ev hemû pêvajiyeke ku berdewam dike. Ez her wiha dixwazim vêya jê bipirsim tu çi dikî çawa mîtolojî çawa dikare di ciyê xwe di vê yekê de bibîne û wê duyem jî helbet li çendîn welatan xelkên xwecihî bi wayekî din dibînin cîhanê.
İslam خودی تردیسیونه که دریجه. نه اسلام جه مثلا فلسفه و جواکناسی جه هفته و نقاطینه یعنی جی استرونومی و فلسفه و زانستین خوزای ده اسلام ده جنهاتنه و قطاندن. He was put in jail for a long time, one of the heroes of the French Commune. کسی که بکو استرولوژی دخوند ناوی اونها نای بیرامن او هاتو حبس کن از بحثای بکن ناوی و هات بیرامن یعنی مروف اف کلپورا اف تردیسیونا بریل جمع هبو انگو زانستین جواکی و زانستین خوزایی دناب هف دبون از دخوازم تو دوی وارده چه دفکر وکی بردوامیه یا وی پیواجویه از باور دکم ام هر وها پیشنیارات ام بحثا پیشنیار انتا بکن جبو زانینگه هر روژاوا چنه پیشی از بیجم گلک بالکیشه جبر کو دما کم گوه بدم پیشنیارین اوجلان کو زانستین جواکی دوی ببه بنگه زانستین خوزایی زانستین خوزایی دوی ببن بنگه زانستین جواکی جیب ام دبینن زانستین جواکی تشتکه دو گاویه زانستین جواکی زانیارین جواکی دوی نهیلن کو زانینگه یان دولت یان کسی کدن وان بری خسته مکدوی او بخوا بکن و هر وها دانستندنا آگاهی دنابرا زانستا دا چیه و کسی این که ام بیشن جبو دما که درو دریج لیکولی نیدکن جبو زانستین جواکی اگر ورن جمع هف او وکی نها تیگهشتنه که نو آوا دکن درباره فهم کرن نیدم زانستین جواکی becomes something that, as an interscience, to use Baudel's term, becomes something that might be a connecting tissue, a connecting link, creating possibilities for the epistemological پیوندی دینه که فلسفه و هنر دکاره دنابرا فلسفه و هنر ده و زانستین خوزایی ده و پیوندیه که دینه تشتگو اجلان پیشنیار دکر زانستین جواکی زانستین جواکی دما که کوکا خودستینه پاش شاخت ده او شاخشی دبن بشری فلسفی و هر وها هنر و میتولوژی دناوی دیه یک جه گنهن هری مزن این پوزیتیویستان پاشگوه کرنا میتولوژیه بو براستی دما کو دما کو تاریخ بو وکی پیشه یک وکی بشک وکی مگو دیروکسان شاندن آرشیوان دا کو هرم بخینن چه بویه چه بویه لی او کن که دما کو دانیه دیروکه
but he speaks about the nation, and he speaks about the state, and he speaks about the need for professional history that's going to create and construct the nation and the state. دورده جامعه دگوت افت آرشیوین کنا هنه اوانا همو با اجالی دولتا آلمان و هاتو نویسندن ایجا انگولوی در بحثا دولت دکر و بحثا نتوه که دکر و دگو نهاتشته گو در آرشیوی ده هنه جالی وان و هاتی نویسندن انگو جبو فهم کرنا تاریخی دوی مره چافکانیه که دن ببینه چافکانیه که نج دولت نج وی نتویه انگلوی در میتولوژی در که و پیشیامه Man who was working his whole life in order to create an open society ended up creating an extremely closed system. So when you do that, you cannot really rely on mythology. So we need to find a crack again to let mythology in. لی میتولوژی به تنها سر خواه تیره ناکه انگو وقتا گو تو دخوازه تشته که نو آوا بکه دوی در قلشوکه درزک ببینه که پیوندی آوی به میتولوژی ره هبه نها قیرانا کپیتالیزمی انجی مدرنیزم کپیتالیزم وکی مگو دولت زانستین جواکی و هولاتی بون اوانا همون نها دقیرانی دن لگت بخوازی چاره سیده که جیر ببینه دوید تو هر کوکاوان که اف تشچاوا در کتنه که تو بکاره به چاره سیده که جیر ببینه mostly thinking about Marx and Vera Zasulich and how Russia can go and become socialist and skip the stages of history. And he wrote somewhere, I love this concept, alternativity. To observe the alternativity of history, which means that دیروک ناسه که لسر سوویتن لسر روسیا یهورد بو وی دخواست که سوویت چوا بوی سوسیالیست وی چاقه پرگوه ندای دیروکه و در بعضی مرحله سوسیالیزمی بوی لی دورده دبینه که لوی داره الترناتیویا تی دیروکه هیه و دورد آلترناتیوی بونا دیرو که هم جانا بلنده و جانا نظمه از جید باور دکم که نها ام ددمه که وساده دجین کل ویدره نها آلترناتیویا دیرو که د آسته که گلک بلنده ایه generalized promiscuity means to embrace mythology and to say it to positive social scientists. جبوكو ام نها ديروكي فهم كن دوي ام حمبه زاخواج ميتولوجي رجي وكن. It's time to begin differently. نها دم هاتيه كو ام نها باوكي دم بفكرن. همو پیشنیارین که هاتنه کرن Sylvia Winters I'm familiar with, and I think these are all very fine and very subtle and to me very Sylvia Winters ji dord پیشنیاره که دکه که ام اف همو ترادیسیونین بره ترادیسیون اسلامی ترادیسیونین دن ام وانا وکن و ام ببینن که و تشتگو دوان کلپورا ده هبونه و نها ده مدرنیته کپیتالیست ناین دیتن یعنی جیه خو نگرتنه ام وانا درخن و فهم بکن که او چی بون öcelen dibêje behsa zanistên civakiyên nûjen dike û dibêje ev hemû zanistên civakî ewana hemû Eurocentrîk in ango jalê Ewropeyî va hatine danîn. Loma ev ne helbet tesadüfî wan ji ber ku Ewropa dest pê kir lê niha wext hatiye ku em bawekî din li van zanista binerin. انگو نردج پنجره نش پنجره اروپیا ل پنجره کدن
like you, when he gave me to read these things, like you, I was completely, I didn't know what I was reading. All of a sudden, there was quantum physics. There were all of these things I didn't understand a single word. But he was arguing for a different concept of time, Prigozhin did. And he was talking about the error of time. And he was talking about this fundamental uncertainty. مجي حول داك از فیزیکا کوانتوم بخوینم انگو باندورین زانستین خوزایی بخوینم. And he said, you know, we physicists have a sort of an inferiority complex speaking. گوتون کسی که فیزیک ناسن به فیزیک را مجول دبن او هر وها براستی جواب ناسن جی جبر کو this is our horizon of aspiration and desire. He said no, because human world, social is so much more complex. And that is one of the things that complexity studies brought. و کسی که وی جامعه جمر گوتو بودم دبینم فیزیک جواب ناسی دجوارتر مرگو چوا دبه وی گو او جهانا کو انسان دجین جهانا کو تیده جهانا انسانا جهانا فیزیکی گلک تبلهفتره و زحمتره که مرفهم بکه. And these movements that are more than just interdisciplinary, they're really changing the way, or at that time they were changing the way that we think about fundamental ways of knowing the world. So I think that you are absolutely right. هذا دمك وهذا دجين كو بنجهن زانينا خود كهرينن. And see how are they actually attempting to come close to interscience or sociology of freedom, because again you are absolutely right. دمك السوسيولوجيا آزادية دنيرن. Between natural sciences and between humanities. أجلان لوي در پیشنیار دکه زانستین خوزایی و زانستین جواکی ده دانستاندنه که پیشنیار دکه لوی دره وان زانستن هفدو مخاطب دگرن و دورده جی زانی سیستما زانستا سیستماتیک در دکه پیشیامه. Thank you. Again, thank you so much, Andre. Now you have a question from the Andre. audience. From could you elaborate a bit more on how the suggestion of Brodel of quantitative studies become an element of the new liberating social sciences? Isn't it too much about separation, categories in isolation from each other? بکاربن زانستین جواکی ورن آزاد کرن لیبرال کرن دنابرا او چه دکاره به تولیبونا به پیچیده بونا جیانه را به هف بکه نها هم زانستین جواکی و قایده وان بنیرن گلک جواک ناس گلک آبوری ناس تا انتروپولوژیست پرانیا وان او جی نها لیکولین کوانتیتاتیو دکن تشتیندن دکن کنی از باور دکن لوی داری تشتکی غلطی اکتونه ایم کوانتیتاتیو انستاتین لیکولین کوانتیتاتیو هم لید نرن I don't think it's going to end. You have people who are doing qualitative studies and who are interested in other things, people who are, again, some of them are in sociology, not too many, most of them are in history and other disciplines. دبینم کسی که به سیاست زانستین سیاسی را مجول دبن بجانا تکلیوان با جواکناسی را هیه و یعنی تقاض به دیرو که را تکیل دار دبن We exist in this weird limbo. And I think this is not going to go away. I think that we have these از باور نکنم که افتش وندا به افتش او بردوام بک افتش ته هيا و بردوام شي دکه as long as we have the same ambition, as long as we have the same overall idea. از باور دکم اگر اما همو هدف کیمی هفپار هبه ام کارن به هفرا کار بکن ام کارن آزینین ری بازین جهه بکار بینن of what we are trying to do and what I refer to as integral knowledge
women, of freedom, of nature, in the broadest possible sense. تدی لوی دری تشتکیم انتگرال دکن دخن ناوی زانینا جنان زانینا آزادیه زانینا خوزایه اموانا گش بینن جمهف. And the freedom is exploration of the truth. لوی در دبیجم مبست انگو هدف ام آزادیه آزادی جی لیگرینه حقیقتیه. هلبت تشتکی سیاسی دیوان وی که قبول بکن. It's like nailing a jelly to the wall. And I don't think that we need to be objective in that sense. I think that we need to do things differently. And I think that we need to از باور دکم ام نهاتش نباوی که دن بکن. hopefully this helps. ام دوی تشتگو نها جمره وکی احلاق تین نشانداین دوی ام جوان احلاق هاکوش بما هاتیه هین کرن ام جه درکهون باوی که برفرهتر بنیرن. But most of these things, and again, this is why هلبت پرسکه بالکیش کام چاوا دکارن نیزی هف ببن. most of these things are improvisational, practical. We have to discover them as we want, as we do. گلک تشتین پراتیک هنه مدوی مروان کفش بکه زا پیدا بکه لسروان بفکر. چندین پرس هنه کانالا یوتیوب هات یک جوان تشتێکو زانست و تشتێ نەزانستی جهێ دکە چییە؟ Okay, so that's the question by Hussein Tunç. حوسێن تونچ پرسیە زانستی چییە تشتێ نەزانستی چییە؟ دەما کو زانستین زانستین جواکی دبێژن لە مەبەست چییە زانستین جواکی؟ At least to some extent knowable. And then also it is a body of knowledge that legitimizes ئەو زانینەکە ئەو زانستێکە کو حتا ڕادێکێ زانین تێدەیە و هەروەها سیستەما هەیی ڕەوا دەردەخە ڕەوا نیشان دەدە و هەروەها دەربارەی جواکێ دە دیمەنێک دەردەخە. دوێ هەر سێ تشت ناو زانست تشتێکی دە هەبە وەکی کە توژێ دەبێژی زانست. What social science can be, and that includes mythology, that includes art, that includes all forms of imagination. لێ تشتێک ez dibêjim ji bo ku miriv zanibe zanist çi ye tiştê mîtolojîk huner ew jî parçeyek ji vê yekê ne. Lê evana jî pozitivîst ji me dibêjin na ew ne zanistin. Eger em bikaribin vê yekê safî bikin got bişkenînin vê fikrê vê hezirê û eger em bikaribin tiştê got pozitivîzm li ser me ferz dike em wêya bişkenînin wê çaxî fikra me têgihiştina me ya di derbarê zanistên civakî de jî were guhertin. Okay, great. So the guy's name was Blanqui, by the way. Erê navê wî Camîrê Blanqî ku mijbîr kiribû. Okay. Somebody from YouTube channel reminded us. Thank you for that. Kesekê ji kanala YouTubeê navê wî bikin. Yeah. Te zanibû got Blanqît ku tu dibêjî astronomî re têkildar dibû ketibe hepsê wî têgeha komünîzm bi rastî kir. Issues about the relations between individual and society. Psikoanalîz û zanist têkiliya wê çawa bi ji ber ku him psikolojiya însan û civak ew ê çi bi. Bi rastî do jî min behsa wî kir. Wilhelm Reich bi pirtûka wî heye li ser wê yekê. Ez bawer dikim psikoanalîz gelek girîng e. Ez ji tecrübeyên xwe şexsî zanim
in a Lacanian school من of بخواه psychoanalysis, حول دا which I have a great كو از respect خواست for that بمن بم kind of work. But psychoanalyst same as Cornelius Castoriadis, ليه who French philosopher who discovered it وكي rather late in life, فلسفه it که allows us, it helps us فلسفه to که see how فرانسی important psychoanalysis is in being able to do سایکوانالیست something about society. نشانی من There's دده this link that connects with چقا greater گرینگ society. دما کن بحثا جوا That's که دکن absolutely crucial. So I think that psychoanalysis is a lot بر more خودی تا than گرینگی که we حیاتیه had my fellow countryman Slavoj Žižek speak yesterday or day before yesterday. جیجک دو از باور دکم دو جی Analysis in Yugoslavia, پیوی بو او جی had those two ways گلک of combining socialism بالا خود with ده سر psychoanalysis. پسیکوانالیز One was German, mostly including جبر کل یوگسلاویا بره یوگسلاویا سوسیالیست وان حول ده سوسیالیزم و and there is a پسیکوانالیز tradition of بگیهنن هف psychoanalysis that stems mostly from Slovenia, in which they're doing actually a phenomenal job in connecting capitalism and analysis of capitalism with knowledge of psychoanalysis. و ترادیسیونه که جو سلوونیا هی که بسالان کپیتالیزم و پسیکوانالیز ددن برهف لسروی که جی لیکل نیدکه تو زانی اندری از تو دویم روکیش خود رو نیکن و بپیون جبر که از جی بالا خواه پر ددن پسیکوانالیز دوی عملی خود منو کفش کر Another question, why did I think that's the last question, I think. پرسه که دن از بارد کن پرسه داویه Why the idea of freedom an issue of new social sciences when we فكرة live in power relations? When we live in Power relations. فكرة آزادية چما ببه مجارة زانستين جواكي جبر كو ام نها تيكلين دستلات دار اقتدار دا دجين. The subject of study is not power relations, but freedom. نها بحث آزادية دكن دویم تيكلين ناف دستلات دار آدم دوی نتما مجارة زانستي چما آزادية. یک جی پروفسوری مدگو وی دگو بحثا سوسیالیزه کرنا دستلاتاریه بحثا وی دکر انگو جنوب ساز کرنا تکلین دستلاتاریه but repurposed, redistributed, socialized. And I thought that was a good way to think about power. But I never thought of freedom. لما اوجي باور دكتم جبر كو دستلاتاری نتشتكي كو ام ددن لس دستلاتاری و تکلیا كو هاتی ساز کرن لما دبي باور كي سوسيال جواكي ور فكرين مدرنیته کپیتالیست هیه اگرون لأوروپا بفکرن اگرم بحث دکولونیال بکن اوروپی بخود بیجن که دکولونیزه کرن دکولونیزه چیه؟ Maximilian Tomba, which I thought was fantastic, because he really speaks about the need to deprovincialize by provincializing the present. And he speaks and he says that deprovincializing Europe is not enough. We have to see, and he uses this very interesting term, the art of translation, how different experiences that go against the grain of modernity and the way that capitalist modernity organizes our knowledge. چاوا دبیجن اوروپا وکی تشتکی یک پاره دبینن لدوی اوروپا جی وره پرچه لیکولینه بکن یعنی لسر وان هور ببین جبر کو تجربه هر کسی مدرنیته جی جهیه او تجربه فرانسا جهیه how the indigenous people don't really own the land, but actually use the land. And then how he connects this in a similar way to Murray Bookchin, to the notion of usufruct, and the way that we do not really, and we should not really think about owning the land, or owning anything really, but about using it.
very much part of the دور تشتكي عن تجربة عن بيجن لزاباتيستا لهايتي هي كل ودر عرض هي لكس خدي عرض ننن حقيواني بكرانيني هي لملكيتا عرض نسروانه انگو دوی ام نل سر ملکیتی بفکرن لی دوی ام بجبو بکرانینی سری خو بیشینن لما ام بیجن آزادی و ملکیت وکی تبع یعنی ام بیجن دموکراسی راست راست ام وان تشتانا بفکرن وکی کو بلوکچین دبیجه usufruk ango mafya bikaranine dve freedom ango azadi u mafya bikaranine dve were bigihinin hevdu dve fikre ke nu durde deynin helbet em bahsa azadiye bikin lo vedere tekliyen دستلاتداری اقتداری جه البت پارچه کیویه از خورد بیجم آنارشیست ایمن لجمن آزادی پیوا هری گرینگه öcelan jî bavekî gelek wek hev nêzî min bikartîne yani wekî min bikartîne ew behsa civakê dike civaka azad dike û civakeke adilane dike û rastiyê dike heqîqetê dike lêgerîna öcelan dibêje divêm li heqîqetê binêrin û em cîhaneke adilane ava bikin. Loma jê re dibêje sosyolojiya civakî, sosyolojiya azadiyê ji ber ku azadî zanistên beşerî û zanistên civakî de tiştekî pêşeng e. Em dibînin gelek beşa da peyva otonomî xweserî tê bikaranîn ez bawer dikim azadî konsepteke gelek girîng e helbet azadî ew e azadî ango parvekirin û jinû ve saskirina têkiliyên desthilatdariyê iqtidarê ye. Pirseke din heye spas ji bo vê yekê face is being too much partisan in the sense of a social movement. Another attempt of the academics is to fit the genealogy or Kurdish subjects' knowledge production akademisyen hene dibêjin jineolojî û konfederalizma demokratîk yan wekî tiştekî çalakvaniyê dibînin yan jî dixwazin wana di nav zanist û tiştên heyî ku rojavayî avakirî dixwazin di nav wê de cîbecî bikin. Ez dixwazim bipirsim on the ways in which the academic spaces as spaces of knowledge production can be revolutionized, where the social sciences can be transformed into social movements. Zanistên civakî kengî dikarin veguherin tevgerên civakî. I fell in love on purpose because it wasn't a scientific excitement that I felt. I felt it somatically as well as in my body, as well as in my mind. I thought that I was in presence of something that I was hoping to see for a very long time. And all of a sudden in Rojava, a place that is experiencing social من روجاوا به هیچ لوی داره شورشا جواکی هیه
تشتێک و لێ دەرێت دەرکەتنە بۆ ئەو تەفگەرە ئەو حرەکەتا ور ئەو زانست و ئاگاهیە نوکل ڕۆژاوا تێئافراندن تێدانین براستی باندۆرێکە مەزن سەر مکرد دەما کۆس ژینۆلۆژی من ناس کرد ژیانە من هات گوهرتن ئەس کارم بێژم ئەس نابێژم ژینۆلۆژی کوژێ دەبێژم پارتیزانە ئەس بێژم دکارە بهتر پارتیزان بە ئەم نا ریسکێک هەیە ئەم تشتێک و نەها ڕۆژەوە حەولێ ددن ڕێ و ڕێبازێن نوێن زانینێ هەلبەت ئەو تشتێک و نا لە ڕۆژاوا نو تێ دانین تێ ئاواکردن هەلبەت ئەو کەسێک و نەها لە ناوەرەستە ئەوروپایە دەنەوە چاوا ببینن and embrace the fact that you're doing something that is truly revolutionary. So when I'm thinking about دوێ هونوەیەکێ فام بکەن تشتێک و هوندکن ڕاستی تشتێکی بگشتی شۆرشیە شۆرشگەریە و تشتێک هون چێ دەکەن تشتێکی نویە دوێ هونوەیەکێ قبول بکەن و کەس نەبێژیانگۆ جێ خۆ دناو زانستین هەیی یان لەجەم ئەوروپیان پەیدا بکێ هەلبەت ئەوێ هەنێک و بچاوێکی بچووک لەوە بنێرن یانژی وە ناس نەکەن ئەس دەبێژم زانینگە هەین کۆم بێژن جنسیەتە جواکی دکە یانژی زانینگە هەین و لێکۆلنێ لەسەر فەمینیزمێ دکن ئەوێ حەولێ بدن ژینۆلۆژی یان ژوێت دناو vê çerçoveyê de bibînin lê ev ê bibe xetayeke mezin belkî ev bi dilxerabî neyê kirin jî ji ber ku ew wisa difikirin loma jînolojî û rêbazên dinên zanînê divê berxwe bidin jînolojî ne feminîzma ku li deverên dinên cîhanê tê pênasekirin ne ew e yan jî ne cinsiyeta civakî ye in the process of translation with other forms of knowledge with other scientific if you will explorations of the history of and the present of women and of course genealogy goes way beyond women the way I understand it so it is ژینۆلۆژی کو ئەم دەبێژن هەرچەند ئەم دەبێژن زانستا ژنەیە ئەو ژنا وێدەتر دەچێن speak about translation they speak about conversation between different systems of thought different ideas about similar topics the word guherinek heye ve guherinek heye in different parts of the world they don't say go and become feminist or go and become study gender studies they also don't say don't create impenetrable barriers between the two but try to formulate an art of translation between these experiences in this sense شتێک دەبێ ژینۆلۆژی بکە یەکۆ وەکی و تەرجمە بکە یان شتێک و هەیە باوایکی جیهێوی سیستەما ڕۆژاوایدا پەیدا بکەن نا دەبێ باوایکی دن پێش تەقدیم بکە خۆ بدە ناسکردن ئەنگۆ نابکو وەکی تەرجمەیە تشتێکی وەرە دیتن with other similar problems but not annihilated and not assimilated هەلبەت دبە ku beşên dinên wek hev de dikarin bi hev re kar bikin lê diwir de divê baldar bin ku jînolojî di nav zanistên din ji nav tiştên din de neye pişaftin neye helandin yan jî asîmîle nebe ev tişteke ku em dibêjin jînolojî divê pêşkeve û divê bi pêşteçûnê berxwe bide û nehele ev hemû girîngin
همو گرینگن انگو فمینیزم یانجی جنسیتا جواکی یانجی نولوژی گلک گرینگن لی او همو نیکن جهنه دوی سرخبه گلک سپاس آندری براستی اف آخافتن گلک کری مهات و هیوی دارم گهتر آجی که بدلی وان به گلک سپاس از دخوازم جاره کتن سپاسیا سردار بکم و حقی گوتنه بدیمین چاردن گلک سپاس مالاوه ایوه سپاسیا ودکم جلیل ترجمه کر قاسی کش دستی وی هات ام گلک سپاسیا ویجی دکم Thank you, Nazan. It was truly amazing. گلک سپاس نازان براستی جی کاری که گلک هیجا بو Very lucky to have you on the advisory board of the institute with Professor Üstündar. از براستی جی پیکی خوشم کو تو انداما لجنه شورمندی یا انستیتوتی دیه Revolutionize our approach to social sciences, and it was really amazing to hear you today. براستی گتشته و ایرو ما بگهداری کردن گلک هیجا بون و دیتنا ما فکرامه گلک گوهرند سپاسیا جلیل دکن جبو ورگراندنی از دخوازم جی گوتارا را بیجم لسر مالپرامه خو بگی هنما اگر پرسیم و هبن و گلک سپاس جاره کردن جبو داشته